Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Iradiyo ijwi y'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kinyarwanda muri bene za nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yatanze imihoho mu mabanga yo kuyobora umugambwe wiwe. Yavuze ko agiye gukomeza kuba minisitiri w'intebe kugira ngo arangizwe inshingano yatorewe, nakubwira ko Boris Johnson yanze kurekura ubutegetsi nubwo benshi mu baminisitiri be kugeza uyu munsi bari bagisezera ku mirimo yabo. Uyo ni Venuste Nshimiyimana umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika akorera i Londres mu Bwongereza, ahava mu kanya atubwira uko ibintu byifashe. Aimable Karasira Uzaramba azwi ku bikorwa vyiwe vyo guhanira agateka ka muntu aregwa ivyaha vyo guhakana genocide yatangarije sentare nkuru ya Nyarugenge agaragaza impungenge afise ko ashobora kuzogwa mw'ibohero. Muri Cameroon abashingamateka bo mu ntara zivugwa mu Congereza basavye ko kongerwa abasirikare bo gucungera abayobozi abakozi ba leta n'imiryango yabo bagakingirwa ibitero by'abajihadiste. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mukanya ntagire aho muja. Abadepite muri Kameruni baravuga ko ubwinshi bw'ingabo za leta mu turere tw'uburengerazuba twiganjemo abavuga ururimi rw'icyongereza turimo imvururu butahagaritse amarorerwa abiyonkoye kuri leta bakorera abasivili. Kavaye Yegi Jibril, perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ya Kameruni kuwa gatatu w'iki cyumweru, yavuze ko amagana menshi y'abayobozi abakozi ba leta n'imiryango yabo bafashwe bugwate n'abiyonkoye mu turere two mu burengerazuba. Bwana Jibril agasanga hakwiye gushingwa imitwe yitwara gisirikare mu miji no mu turere byo mu gice gikoresha icyongereza ngo ifashe ingabo za leta kurinda abaturage no kurwanya izo nyeshyamba. Bwana Reke Basongo uhagarariye igice cy'amajyepfo ashyira uburengerazuba muri Sena nawe yemeza ko benshi mu bagize inteko, abakuru b'uturere, abajyanama mu nzego z'ibanze, abakuru b'imirenge bo muri iki gice n'imiryango yabo bimukiye mu murwa mukuru Yaounde ku mpamvu z'umutekano. Kabo Daniel, umuyobozi wungirije w'umutwe w'inyeshyamba za Ambazonia Defense Forces uri mu mitwe yiyonkoye kuri leta, yemera ko abiyonkoye batera ndetse bagashimuta abakozi ba leta. Avuga ko ibyo biri mu mugambi wabo wo guhindura uturere tuvuga icyongereza ahantu leta ya Kameruni itabasha gutegeka, agashimangira ko ibyo bizakomeza kuko baharanira ubwigenge no kuva mu cyo yita ubukoloni. Ruritangaza ko intambara y'abiyonkoye ku butegetsi muri Kameruni imaze guhitana abasaga 3,300 no gukura mu byaba barenga 750 kuva mu 2017. Nuko muvyumvise inkuru twashikijwe na Timistocle Mutijima umumenyesha makuru w'ijwi y'Amerika. Dukubite muri Ethiopia ho umuyobozi mw'ishami rya ONU kiyera cita ku bana UNICEF yabwiye ijwi ry'Amerika ko inzara ihanze abanyagihugu muri ico gihugu ishobora kuzovamwo amapfa niba atafashanyo baronse mu maguru masha. N'inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Timistocle Mutijima. Bwana Gianfranco Rotigliano uhagarariye ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF muri Ethiopia muri iki cyumweru yabwiye ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ko uwo muryango uhagarariye utarimo kubona inkunga ikenewe mu gukemura ibibazo byihutirwa by'ubutabazi. Iki gihugu gihanganye n'amapfa akomeye atari bwabeho kuva mu 1981. UNICEF itangaza ko hashize ibihe bine by'ihinga nta mvura igwa, ibyakamije amasoko y'amazi bituma imyaka yuma ndetse bishyira abagera kuri miliyoni 10 ku gutungwa n'inkunga. Uyu muryango wavuze ko umubare w'abazahajwe n'imirire mibi kabije wazamutse cyane mu turere twibasiwe n'amapfa. Mu karere ka Somali honyine UNICEF ivuga ko habaye izamuka rya 47%. Uyu muryango ukaburira ko abana bagera ku 600,000 bashobora kugarizwa n'indwara cyangwa impfu hatabonetse inkunga y'imiti no kwitabwaho mu mirire. Ku murongo wa telefone ari ya Addis Ababa, Rotigliano yabwiye ijwi rya Amerika ko ku nkunga ingana na miliyoni 351 z'amadolari y'Amerika UNICEF yari ikeneye muri uyu mwaka
mwaka ngo ibashe guhangana n'ibibazo biri muri Ethiopia imaze kwakira angana na miliyoni 55 gusa. UNICEF ivuga ko hafi miliyoni 1.8 by'abaturage bavanywe n'amapfa mu byabo. Rotigriano agahamagarira ibindi bihugu kohereza inkunga ariko binashora imari muri gahunda zo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Turagushimiye Temistokle, hayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Aya makuru tuyatangurire ku Bwongereza. Umushikiranganji wa mbere Boris Johnson yatanze imihoho mu mabanga yo kurongora umugambi uri ku butegetsi. N'ingingo afashe bamwe mu bashikiranganji ndetse n'abashingamateka umugambi wiwe bamaze kumukurako icizere. Eugene Mukankusi yavuganye no mu menyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana ari i Londres mu Bwongereza. Yabanje kumubaza icahindutse kugira ngo Boris Johnson atange imihoho muri ayo mabanga kandi mbere yaravyanse. N'ijambo yavugiye imbere y'ibiro bye biri kuri nimero ya 10 ku muhanda wa Downing Street ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, Boris Johnson yavuze ko yeguye ku buyobozi bw'ishyaka ko guhera mu cyumweru gitaha abashaka kuzamusimbura bazatangira kubiharanira, utowe akaba ari we uzamusimbura mu kwezi kwa 10. Hagati aho yavuze ko agiye gukomeza kuba minisitiri w'intebe kugira ngo arangize inshingano yatorewe. Nakubwira ko Boris Johnson yanze kurekura ubutegetsi nubwo benshi mu baminisitiri be kugeza uyu munsi bari bagisezera ku mirimo yabo muri leta bavuga ko batagishoboye gukorana nawe. Abaminisitiri bagera kuri 7 bose bareguye, ushizemo n'abadepite bose hamwe baragera kuri 50, ndetse nabo yaraherutse kwinjiza muri leta basimbuye abeguye mbere nabo baragenda bagaragaza ko batishimiye gukorana nawe. Naguha urugero rwa minisitiri w'uburezi Michel Donnellan wavuze ko minisitiri w'intebe yabashyize ahantu hameze nk'umukeragati, naho minisitiri w'imari Nadim Zahawi umaze iminsi 2 gusa kuri uwo mwanya we yavuze ko ibintu abona bizarushaho kugira udubi. None abatavuga rumwe bamuhamagariraga kwegura babyakiriye bati? Umva, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ry'abatravayiste riravuga ko Boris Johnson adakwiye gukomeza kuba minisitiri w'intebe. Umuyobozi waryo Keir Starmer aravuga ko azasaba inteko y'abadepite gutora bakagaragaza niba bamufitiye icyizere. Ndavuga minisitiri w'intebe Boris Johnson. Uyobora ishyaka ry'aba Liberaux Democrates Libdem nawe iryo shyaka naryo ntirivuga rumwe n'ubutegetsi, we akaba yitwa Ed Dave, yavuze ko ishyaka rye rizashyigikira iry'abatravayiste niba Boris Johnson yanze kwegura. Sabo gusa nabo mu ishyaka ry'abakonservateur Boris Johnson yayoboraga bamwe baravuga ko kuguma ku mwanya we bidahwitse, kwakwiye no kuva ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Bamwe barasanga amakosa ye abangamiye ishyaka. Nakubwira ko uwahoze ari minisitiri w'intebe John Major akaba ari n'umwe mu bantu bakomeye mu ishyaka ry'abakonservateur yavuze ko ku neza y'igihugu Boris Johnson adakwiye kuguma ku mwanya we, yiyongereraho igihe avuga ko kidakwiye ko kitari ngombwa. Boris Johnson baramusaba kuvaho, ariko uyu munsi yashyizeho leta nshya avuga ko arije kurangiza inshingano z'abamutoye. Umva, igihe cyose Boris Johnson ageze mu mazi abira yahuye n'ibibazo avuga ko ari we ugomba kubisubiza kubera ko yatowe n'abaturage bakamuha inshingano agomba kurangiza. No kuri uyu wa kane rero yabigarutseho avuga ko ishyaka rye mu mwaka wa 2019 ryabonye ubwiganze bw'amajwi mu nteko nshingamategeko menshi kuva mu mwaka w'1987. Bamwe baravuga ko iyo leta yashyizeho kuri uyu wa kane
izamuba hafi ikamurinda gukora ibintu by'amakosa byagira ingaruka ku ishyaka no ku mibereho myiza y'abaturage, nakubwira ko uzatorerwa kuyobora ishyaka ry'abakonservateri kubera ko ari we uba ufite abadepite benshi mu nteko nshingamategeko. niwe umwamikazi Elizabeth wa kabiri azasaba gushyiraho leta. icyo nakubwira ni uko kugeza ubu tuvugana ibiro by'umwamikazi mu ngoro ye ya Buckingham ntacyo biratangaza ku kwegura kwa Boris Johnson. Ababikurikiranira hafi baravuga ko hari ibintu byatumye Boris Johnson yegura. muri ibyo bakavugamo ko harimo kurenga ku mategeko yagengaga ibihe bya guma mu rugo yari yarishyiriyeho mu rwego rwo gukumira icyorezo cya COVID-19, hakiyongeraho n'icyemezo cyo kongera imisoro kandi ubuzima buhenda kubera ibiciro byiyongereye kuva intambara yo muri Ukraine yatangira mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Venuste Nshimiyimana, ndagushimiye cyane. Urakoze, nanjye ndagushimiye Eugenie. Urakoze Eugenie. Dukubitire mu Rwanda kandi Aimable Karasira Uzaramba azwi ku ruhara yakoze mu guhanira agateka kazira muntu aregwa ibyaha byo gutemera jenoside yatangarije sentare nkuru ya Nyarugenge ko abamucunga mwibohero bamukubita bamuziza ko aburana mu buryo badashaka. ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirugusa ari i Kigali mu Rwanda. Uku kwishinganisha kw'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu bwa Aimable Karasira Uzaramba yagushingiye ku bikorwa avuga ko abamurinda bamukorera muri gereza. ni ibikorwa yita iby'iyicarubozo ry'ubwonko, kumukubita, kwanga kumuvuza, kumwima ibiryo n'amazi bya hato na hato n'ibindi byangombwa nkenerwa. yavuze ko inshuro aburanye zose haba hagomba gutangwa ibihano kuri we cyangwa se kuri bagenzi be bafungiwe mu kato. Karasira yabwiye urukiko ko kubw'umutimanama we yumva ntacyo yishinja ku byaha aregwa. yavuze ko bwaheruka mu rukiko yageze kuri gereza ubuyobozi bwayo bumubwira ko yaburanye ibitari byo. yavuze ko amajwi n'amashusho byafashwe n'itangazamakuru uwo munsi byamushyize mu kaga gakomeye. yavuze ko byabaye intandaro yo gukubita mugenzi we atavuze mu mazina bamumena amatwi. Karasira avuga ko byamuhahamuye bimwibutsa ibyo yahuye nabyo muri jenoside yo muri 1994. yavuze ko kubwe kubera atahawe umwanya wo kubonana n'umwunganira mu mategeko ngo bategure urubanza atagombye kuba yaje kuburana. gusa ku bwa bagenzi be bafunganywe barimo Cyuma Hasani ngo bamwinginze yemera kuza agamije ko bwacya kabiri. Karasira yabwiye umucamanza ko ibyo abona muri gereza biteye isoni n'agahinda. mu mboni ye ntaho bitaniye n'ibyo yabonye muri 1994. yavuze ko aringishwa utubunda dutoya twa masotera tuba dufitwe n'abantu bambaye sivili kandi ngo arabatinya cyane. avuga ko we na bagenzi be bakeya bafungiwe ahantu hihariye. yabwiye umucamanza ko nagira icyaba bizaba byagambiriwe kuko mu magambo ye afungiwe aho umwana aranyira ntiyumve. ubushinjacyaha buvuga ko Karasira aburana ibyaha by'ubugome bityo ko bitamubera impamvu zo gufungurwa by'agateganyo. uregwa yasubije ko niba anafite ubugome ari umusaruro w'amateka asharira umuryango nyarwanda wanyuzemo. yavuze ko nta gukina ku mubyimba umuntu ufite ibibyimba kandi ko hari ababyitwaza bakarenganya abandi ntaho bahuriye nabyo. yabwiye urukiko ko asigaye yiyumvamo impinduka mu mubiri ko bishoboka ko hari ibindi gereza imuha. ati hari n'utuntu natangiye kwiyumvamo bashobore kuba bampereza kutuzi. yabwiye urukiko ko uburyo afashwemo bigaragaza ko adashobora kurekurwa na rimwe. yavuze ko ubuyobozi bwa gereza bwemeza ko bufunga ariko hakagira n'izindi nzego zigena uko bafunga. Karasira yabwiye urukiko ko nibikomeza bityo azasaba kwikura mu rubanza wo kuguma mu bintu yita ikinamico. avuga ko bishoboka ko azi n'imyaka azafungwa. yavuze ko ibyaha byose aregwa bitari ukuri ariko anasaba ko binashobotse bamwica hakiri kare aho gukomeza kumugaragurira muri gereza. imiburanire ya Karasira yakunze gukurura amarangamutima mu rukiko nk'aho avuga ko ku manza za politiki mu Rwanda kuziburana bisa no guta umwanya kuko ziba zararangiye kera. ubundi yajya gukoresha imvugo zitaboneye mu rukiko umwunganizi yamukebura uregwa ati n'ubundi byo mu Rwanda byose nicyo kimwe byihorere. umunyamategeko Gatera Gashabana umwe mu bamwunganira yongeye gutanga inzitizi imusabira gufungurwa by'agateganyo akaburana ari hanze kubera impamvu z'uburwayi. ashingiye ku ngingo z'amategeko Gashabana yavuze ko ku byaha byose ukurikiranyweho icyaha cyangwa umwunganira ashobora gusaba urukiko kumurekura by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana cyaha rigeze. yibukije ko kuva Karasira yafungwa batahwemye kugaragariza urukiko ko afite ikibazo cy'uburwayi. mu mwaka ushize 2021 ibitaro bikuru bya kaminuza CHUK byemeje ko afite uburwayi bwo mu mutwe amaranye imyaka hafi 20. ni uburwayi bukomoka ku mateka asharira ya jenoside yanyuzemo. Gatera Gashabana akavuga ko kuba hariyongereyeho gufungwa nabi bishobora kurushaho kumugiraho ingaruka. yibukije ko umucamanza afite inshingano zo kwita ku mibereho n'ubuzima by'ukurikiranyweho icyaha. umunyamategeko Gatera Gashabana aravuga ko Karasira
Karasira aramutse afunguwe by'agateganyo byamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa na muganga kandi nta kimenyetso yahungabanya. Yazamuye impungenge ko ku bandi bafungwa yunganira yagiye kuri gereza kubasura nta kibazo ahura nacyo. Gusa kuri Karasira n'umwihariko kuko nta nibanga ry'akazi ke gereza yubaha. Ubushinjacyaha buravuga ko iby'uruhande baburana rusaba nta shingiro bifite. Nta byinshi bwavuze ku byo Karasira ashinja abamufunze. Bwisunze amategeko ubushinjacyaha bwasobanuye ko iyo urukiko rwaregewe mu mizi ukurikiranyweho icyaha akomeza gufungwa kugeza urubanza ruciwe cyangwa urukiko rubibonye ukundi. Bwavuze ko impamvu zikomeye zatumye afungwa zikiriho kandi bumukurikiranyeho ibyaha by'ubugome. Bwavuze ko ibyavuye mu iperereza bihagije kuba Karasira yakomeza gufungwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko gereza afungiwemo umuvuzi uko bikwiye kuko atari we wenyine uhafungiwe. Bwabwiye urukiko ko uburwayi afite butamugira umuntu udashobora gukurikiranwa n'amategeko. Iburanisha risoje Karasira asabye urukiko kumuha icyizere niba nava mu rukiko atari bugirirwe nabi. Imibanire ye n'abacungagereza yayifashe nk'umuyahudi n'umwarabu badashobora kumvikana. Yifashishije amagambo yo muri Bibiliya. Karasira yabajije umucamanza ati muzagezayo muca imanza zita ku cyubahiro cy'abanyabyaha mugaca imanza zita ku mfubyi. Umucamanza aramushimira. Karasira barinzwe bikomeye n'abapolisi benshi barimo n'abakuru ndetse n'abacungagereza. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha bine: guhakana jenoside, guhishingiro jenoside, gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibyaha byose arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Uru ni urubanza rwagombye kuba rutangira kuburanishwa mu mizi, ariko Karasira akavuga ko igihe cyose uburenganzira bwe butazubahirizwa atazaburana. Icyemezo ku nzitizi batanze kizafatwa ku itariki ya 11 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Mu Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yahinduye umuvugizi mu biro vyiwe, yagenye umukuru mushasha Alain Diomede Nzeyimana aba mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Alain Diomede Nzeyimana rero kuramutwa igisata c'ubuvugizi bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramaze igihe kirekire ayicegera c'umukuru w'ico gisata, yabimazemwo n'imiburiburi imyaka 5. Ava mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi ahaturukanya kwigendera President Pierre Nkurunziza yanamugenye mu mabanga yarimwo kugeza uyu munsi. Umunywanyi w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD imbere yo kumenyekana muri politike y'u Burundi yaravuye mu gihugu c'Ubwongereza aho mbere yamusesanguzi mu bya politike. Naho ku mbuga nkoranyambaga akunda kwandika kandi imworohera kuvuga indimi zitandukanye cyane, azwi gose nk'umuntu atarondogora mu majambo. Niyo umukuru w'ibiro yahora abereye icegera yaba yafatiriwe haba mu ngendo yaherekeje perezida canke ku bibazo babwirizwa kwishura ko avuga yaharuye kandi kenshi agakunda kwivugira mu rurimi rumwe, ahasigaye akarungika amenyesha makuru kuja kwishirira mu zindi ndimi bifuza. Icegera ciwe n'umupasona akiri muto Doriane Munezero nawe akaba ari mu muhari w'abakenyera rugamba. Abakenyezi muri CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi mu mwaka wa 2015 gihe haduka imvururu za politike zivuye ukindi kiringo canya kwigendera Nkurunziza cateye impari, niho yamenyekana rwose. Yaramaze iminsi mike yavuye mu gihugu c'Ubufaransa. Yagaragaye kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga na ngurukana bumenyi yishurana n'abatavuganwe n'ubutegetsi ajana mu myamamazo nyinshi yo gushikira inzego z'igihugu. Aramenyeranye cyane n'amenyesha makuru kandi abaganiriza byoroshe nubwo atigeze akorera ikinyamakuru na kimwe mu Burundi. Mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura abavyeyi biwe baba kandi yanabiriwe yarahitoje mu matora aheruka mu 2020 mu nzego z'ibanze. Umupfasoni Munezero asanzwe anakunda kumwenyura nk'uko izina ryiwe ribivuga, asubiriye mu kibanza c'ugiye twara Alain Diomede Nzeyimana. Uwo mugabo nawe yaroye mu mabanga yahoramwo uwundi mupfasoni Evelyn Butoyi. Kuva umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi mu mwaka wa 2005 yawugiriye kiganza ciza. Yaramukijwe amabanga yo kuva kuvugizi bw'umugambwe kugeza ku kuvugira Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye kukuba umushikiranganje wo gutumatumana kw'amakuru, amaposta n'urwaruka n'ubukenguza amateka. Umukenyezi Butoyi nawe nyene adakunda guhandwa ku rurimi cyane, yahoze hari umumenyesha makuru mu kinyamakuru ca leta La Renouveau du Burundi. Ukuvugira umukuru w'igihugu yabigiyemo Perezida Mushaneva maze amezi 10 mu mabanga. Kuva ico gihe inzego zibiri zakora mu bijanye n'ubuvugizi no kumenyesha makuru mu biro kwa Perezida zaciye zivangwa. Igisata cyo kumenyesha makuru hamwe n'umuvugizi wa Perezida mu bisanzwe zari inzego zibiri zigenga. Imbere yuko Perezida Neva aja mu mabanga, umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari Jean Claude Karegwa Ndenzako, ubu yagizwe umukuru w'ibiro bijejwe politike n'imibano mu biro kwa Perezida, mu gihe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru yari Burinyamitwe ubaseruke Burundi mu gihugu ca Ethiopia, akanabuhagararira imbere y'ibiro by'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Abagabo babiri uretse ko
bakuwe ivata bose barazi indimi kandi bakazivuga biboroheye nayo mu myaka bakoranye na Nkurunziza bari mu bafashwe na bamwe nk'inkingi z'ubutegetsi kuko haba mu gihugu hagati mu karere no mu makungu bitabagwa nabi kuvugisha itangazamakuru harimo n'ibinyamakuru bita ko ari bikorana n'abansi b'igihugu no mu gihe habihirwa cy'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu 2015 Nyamitwe we uretse ku mbuga nkoranyambaga z'inkuba ziremye yavumye asamiranira ku binyamakuru ku isi no mu gihe abasirikare n'abapolisi bakuru bari babuze icyo bafata n'ico bareka byari bigoye cyane ko Evrine Butoya honyora mu makanda ya Nyamitwe cyane ariko kandi n'ayakarerwa ugereranije n'uburambe bari bafise ni kumwe mu begereye CNDD-FDD atashimye kumwidondoro w'umenyekana yatubwiye undi umenyesha makuru mu Burundi yakorera hanze y'igihugu nawe asanga n'ubwo Alain Diomede Nzeyimana ashizwe mu mabanga yo kuvugira president Ndayishimiye bitazomworohera kuko asanzwe atari imvuzi kandi atagononokerwa gose kwishura ku bibazo ariko hari n'abandi bibaza ko umukenyezi Butoyi yahora avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yo bagiye guhabwa yandi mabanga ubona ko kuva ava mu itangazamakuru uwo mukenyezi yatwaye inama mpanuzwa jambo ya komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura mu Burengero atarigera hemukirwa na CNDD-FDD harabari babwijwe rya Amerika ko ashobora kurungikwa mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yara mugabo uko amateka bivuga nta burungikwayo atatorewe ku mushinga amateka mu gihugu ciwe kiretse bamurungitse mu yandi mabanga mu byo gutunganya ibikorwa gusa ahandi ntibyoshoboka niko isoko ryacu ryatubwiye haba umugambwe uri ku butegetsi mu biro by'umukuru w'igihugu hamwe no mu begereye uwasubirijwe n'abahawe amabanga izi mpinduka zatunguye benshi nk'uko umwe mu nshuti za hafi z'umwe yagenywe yabwijwe rya Amerika Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika ikindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura ngende hano Kampala Uganda gende mu gisagara cya Bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa 10 ingwano yasubiye kwaduka uyu munsi ku wa kane mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'isirikare n'abarwanyi umurwi M23 nk'uko societe civile n'abarwanya ubutegetsi babitangarije ibinyamakuru na munsi umwe inyuma yaho abakuru b'ibihugu by'u Rwanda Paul Kagame na Kongo Felix Tshisekedi bahuriye mu nama i Rwanda muri Angola ni nyuma y'inama bumvikanye ku nyandiko yiswe igishushanyo c'inzira kiganisha ku kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo mugenzi wacu bari i Londres mu Bwongereza Venuste Chimimana yabibaje Temistocle Mutijima yasomye ibiri mu rugo rwandiko tubatega amatwi. Iyi nyandiko igizwe n'ingingo z'ingenzi zigera kuri 7 zikubiyemo ibigomba gukorwa. Ku mwanya wa mbere w'ibigomba gukorwa hari ugusubiza mu buryo imibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nyandiko irasobanura ko ibyo bigomba gukorwa hahagarikwa imirwano ako kanya abarwanyi ba M23 bakava mu duce bari bigaruriye nk'uko umwanzuro w'amasezerano ya Nairobi wabiteganyaga. Harimo kandi kugarura umwuka w'ubwizerane hagati y'ibihugu byo mu karere no gushyiraho uburyo bwiza bw'ibiganiro n'ubwa politiki hagamijwe gukemura ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Kongo. Kugira ngo ibikubiye muri iyi ngingo bigerweho, iyi nyandiko iravuga ko umutwe witwaje intwaro wa FDLR n'indi yose yukomokaho nka CNRD FRN, Rudurunana, FPPH abajyarugamba ifatwa nk'intandaro y'amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo igomba guhashywa mu rwego rwo kwizera ko intambamyi y'umutekano irangiye burundu. Hari kandi gukora ibisabwa byose ngo impunzi zitahuke. Hakaba gusubukura imirimo y'itsinda ry'ubutasi rihuriweho n'ibihugu by'u Rwanda na Kongo mu rwego rwo kwemeranya kuri gahunda n'uburyo bwo kurwanya umutwe wa FDLR. Ihuza bikorwa ryabyo rikareba ubuyobozi bwa ICGLR hamwe n'abafatanyabikorwa bo mu masezerano ya Nairobi.
hakabamo kandi kongera gutumiza inama ya komisiyo ihuriweho n'impande zombi ikazaterana ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa karindwi i Rwanda muri Angola. Mu byihutirwa kandi harimo no kurwanya imvugo zibiba urwango n'iz'ubushotoranyi ku mpande zose. Iyi nyandiko irateganya ko ibyo bigomba guhita bitangira gushyirwa mu bikorwa, hanyuma ibihugu by'u Rwanda na Kongo, inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGLR n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC akaba aribo bashinzwe kubishyira mu bikorwa. Indi ngingo igarukwaho ni irebana no gukumira ivogerwa ry'ubusugire bw'ibihugu no kubahiriza iby'ibihugu bihuriye muri ICGLR byiyemeje kuri iyi ngingo. Kugira ngo ingingo igerweho, iki gishushanyo cy'inzira kirateganya kwagura inshingano z'itsinda rihuriyeho n'ibihugu byo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka IGVM. Ibyo bigakorwa hagamijwe gushimangira uruhare rwaryo hamwe no kuryongerera ubushobozi mu kugenzura, gukurikirana no gukumira ibikorwa byose byabangamira ishyirwa mu bikorwa ry'iby'impande zose ziyemeje ku bijyanye n'ubusugire bw'ibihugu, umutekano n'ituze mu bihugu binyamuryango. Iyo ngingo nayo iyi nyandiko ivuga ko igomba guhita itangira gushyirwa mu ngiro, hanyuma uyoboye ICGLR kuri ubu ari we perezida wa Angola agakurikirana iyubahirizwa ryayo. Ibihugu byombi ko bishinjanya ibyo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro yirwanya buri gihugu, iyo ngingo abakuru b'ibihugu byombi babivuzeho iki? Yego nibyo Venuste, iyi ngingo yavuzweho kuko harimo ingingo yo kugenzura neza ibirego u Rwanda na Kongo bishinjanya byo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya buri gihugu, ni ukuvuga M23 kuri Kongo na FDLR ku Rwanda. Mu gushyira mu bikorwa iyi ngingo harateganywa itsinda rihuriyeho ryo kubigenzura riyobowe n'umusirikare w'ipeti rya generali wa Angola. Ibi nabyo bikaba bigomba guhita bitangira gukorwa. Iryo tsinda rikazabifashwamo n'itsinda rihuriweho n'ibihugu byose rishinzwe kugenzura imipaka ari ryo IGVM. Hanyuma ICGLR ikazasaba umutwe w'ingabo za Loni muri Kongo MONUSCO ubufasha mu bijyanye n'ibikoresho n'umutekano. Mu zindi ngingo harimo kongera ingufu mu masezerano y'amahoro, umutekano n'ubutwererane muri Kongo no mu karere. Ibi nk'uko igishushanyo cy'inzira cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo kibiteganya, bizakorwa hashyirwaho itsinda rihuriweho rishinzwe gukurikirana no guhuza mu buryo buhoraho gahunda zigamije kugarura amahoro za ICGLR n'iza EAC ku birebana n'ibiganiro by'i Nairobi. Hari kandi kurangiza akajagari k'imitwe yitwaje intwaro ihora izerera mu karere, kongera ingufu mu ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kwambura intwaro abarwanyi b'iyo mitwe no kubasubiza mu buzima busanzwe. Hari kuzuza ibisabwa ngo abahoze mu mutwe wa M23 bahungiye mu Rwanda batahuke muri Kongo. Kuri aka gace iki gishushanyo cy'inzira gisaba ko havugururwa hakanashyirwa mu ngiro amasezerano yo kuwa 28 y'ukwezi kwa 10 mu 2019 yerekeranye no gutahuka kw'abo barwanyi igice cya Runiga ubu bari mu Rwanda. Hakaba kandi kuvugurura no gushyira mu ngiro amasezerano asanzweho yo gucyura impunzi mu karere ndetse no gucyura abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro mu bihugu bakomokamo. Ibyo bigomba gukorwa bumvikanyeho bizatangira gushyirwa mu bikorwa ryari? Venuste, ku byerekeranye n'igihe ibyo bizashyirwa mu ngiro, igishushanyo cy'inzira kirateganya ko ari mu gihe kigufi ariko kidatomora. Naho kubarebwa n'ishyirwa mu bikorwa ryabyo harimo ICGLR, EAC, leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga nka Loni, Banki y'Isi, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'abandi. Ku birebana n'itahuka ry'impunzi n'abari abarwanyiho, iki gishushanyo cy'inzira kirateganya ko bireba leta za Kongo n'u Rwanda, ICGLR ndetse n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi. Ingingo ya nyuma mu zigize iki gishushanyo cy'inzira ku kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ni yerekeranye no guteza imbere ubufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu byo mu karere no kongerera ingufu inzego zo mu karere zishinzwe kurwanya ikoreshwa riciye ukubiri n'amategeko ry'umutungo kamere. Iyi nyandiko igasoza iteganya ikurikirana bikorwa ry'ishyirwa mu ngiro riboneye ry'ibiyikubiyemo, kimwe no kongera kubaka icyizere mu bahuriye mu biganiro by'i Nairobi. Ibyo bikazakurikiranwa n'uyoboye ICGLR muri iki gihe ugomba gutumiza inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu binyamuryango mu gihe cya vuba kitatangajwe. Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yatanze imihoho mu mabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi. Twabwiye kandi ko Aimable Karasira uzaramba azwi ku bikorwa byiwe byo guhanira agateka kazira muntu aregwa ibyaha byo kutemera jenoside, yatangarije sentare nkuru ya Nyarugenge agaragaza impungenge ko ashobora kuzogwa
bagororwa mu ibohero. Twabwiye ko muri Cameroon abashingamateka bo mu ntara zivugwamo icongereza basavye gukingirwa kurusha. Inshuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turabashimiye mwese kuba mwateze amatwi, turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vy'iradio y'Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro.